Mala yelona malam gwa talo acha ban ga yawala kwi Sabbath school Thursday lesson lokot ba la ta lai ko chama le ne lo jako se ta jong daro can ben but I believe one and she got caught ki uh nye mare ke da mato ken she can run ko ne bike lesson dong Thursday we can present so claro ko talo ke ken ti shu ko kana men ti bota go ko ta janta kel ko kona jen jal kona ka jana ngin nyama ka jan nga jogo ti dial ke nyin ka mana jali ap ni siang as long as ngot kon ke tek as long as yi kon mana jali ap chang win mon we ga mi wa shana ka bai pat da kon ko hop ja wo hop jali hop take kel ko kon as long as she kon so chukon nga jo chana ko to jadi chane to kon kala sana rewde cha sande cha tani to know God ani kan kon wora yiwach pana pa ajan ko mutani jan kalyak wani Yesu Kristo arji talai ki goido adin be ilya ka bune kwan ka bune la talai kiti dial tele to kodin ko long rodu ke lyak jen ko chang nal kan pin jen ko chang juai dia tonga dong wan jin shakama jin dial tentenial mana tin pin jin shakama kwadin jen take power jen jila gwaro ka kanda ka boda kwadin ba nyam don tama kwadin ko baraj ko tama balat goro bon nyam kwadin ka baraj ko jowro tina ngam kwadin ka moja ke wisdom bla roini ko telema tanga tiri ke roini ko chigi nyinga ladan ka gat ko kwadin siye ba ko ne tibi huling tibi yit ken palbin ko kwadin bata kami bikana ling gwa bikana nok kwatin rai roini ko roini ko roini yeka odo bane ke ling ki ye mone ke yedo be yal yodo gat ke yengwaro amen gwa talaj bana memory verse bana kwen ngai jo ja kwen kan mara ten shon already ten chi Sunday ki Monday ki Tuesday di shele but banyo kwen memory text an kan ga ke John 17:3 ja gori ko tum glini and this is eternal life that they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent jene ne me jen tigandora an woda kene ngach jin kodan kel karwade yene Jesus Christ and chi jack so taman dai tele chane ngach are going to know God hello koth Jesus may be pinyini be piny ko bokon bo nyot koth kanaban lakin Jesus yaban ko bokon bo nyot kodanga michi kono ka Thursday cha God Emmanuel God with us ni kono Emmanuel should Jesus come kaje angel ka Emmanuel Lord know God with us so Jesus me ban wi mon che kon bo nyot gwan che kon bo nyot koth che laro me chi jaga je te jo ne nyune ne rodu te ga jogo ne che wa mi siang nen jen mi siang nen lo do ne sia kot sia nen jen mi siang nen sia kot sia nen so Jesus ya ban ko ne makor bo nyot kot
Jesus kot la kona la ro Jesus kot ka Jesus indeed kot rai la ni ke te chalat ki rai ri ni ke raj ke je so kon yot kot action ni ke tilade me ji parsis me charan jogo ne cha dor ku cha ga palaka chi ga chi wona ne wa anga de do ran palaka ano kot korade ken koro den chi ke te spa o Jesus kot kyo ke jogo ke ngono de ran jogo ya dor ko palaka ki ngono de jogo kan ko lu jero ngu bum ni jeno bum no ran be heal instantly immediately be heal ka chwe jogo jero do kan ko lu worke action ni Jesus no de yo Jesus ko chalar bo ka John chalara wonene so he who has seen me has seen the Father so what am I singing so ha so kwar shen kot ko ke je kui ko ne ni ko no kot mi dong dana punish kot ma korea ter kot ma aggressive but Jesus ban ko bo kon no kot nong nat banda karwada man to gor ka John 3:16 en wonene ko yu ko ne dial no long yu ga de kel kro chu mo ko ram shibli ram mo je ngat shibli betege tal pak chawote le nok mele nyoda ran gal to ngashi ga de mutu bu mon ma ku ran taraje an ko korwada je ndok de express ka ko be ngaji di en God is love. God point zatu is love. She wo ko no kon lakin ko point de nok. There is different no nga nok nga ki nga point de nok. Ko point de nok. Jesus me che banta ta ge shiang ta ge. Menere ta ge. Nyuto no kon ko. Che ndok de che nyot. Rai lede. Jesus me liu ko kuida. Lian jige de kon jek chekan. Ko bu kon bañ mal she goy dan chekan she kon lwele jena wa she kon lwele iduari de pono kon je la ken cha po je ku kuida she nduk de she nyot bo ne na aram salles ram ko ker ko te la ro ne mi cha ji nyot chere ram che te wang de nyot che wa ngaje ye mani miem wo ko ndi al ngaje ga God is caring. Jesus ni concerned. Kana wo bana ngade di, bana heal di, bana mo koni di. He was caring for people. She care kana aram caring Jesus. Take compassion bo. Take humanity. Jesus Lord la jede. Me she la de liu de me she wo sha wedi. Sha wo she mere she pan Jesus. So Jesus take kante di halato ne. Quote Jesus seban ko bu kon nyot quote. So wala shi kon bu tijo ne she jaga di Jesus inyun ne ko chane nen ke Jesus. Ray rieni ke roi ni ke ti ban ko re Bible. Ray action ke miracle ti jalat. Menere te jere shianga je. Ke ray liede che nyot. Che nyodo no kon. Che is caring bo. Che nyodo cheroro no kon. She is selfish. Compassion ma che nyodo la loide la ngawa kana. Michi musu je ko dunyo no rodo. Che wedi. Ajani compassion ko. Ajani long suffering. Ajani abundant in love. Jin take no mudit. Ka take patient. Uncle.
So jene shabu nyot kono Jesus. So show the name Emmanuel. Emmanuel no God with us. Ka Jesus me jene cha kon promise. Cha what did it? Cha one that I will be with you to the end of this world. Ko chela roba taka yakel. Amani pek taga na me ki pek winy mwana me. Akona la ro kote kon kel. Chi kon budwal koto koto kon kel. So ngata ko en kel na okot. Ka Jesus ya lar bude kon kel. Rodo Jesus jela kot. Chaman chalar chala Emmanuel God with us. Chalar roba taka yakel. Amani the end of this world. So mulo no ne Jesus se kot che reveal ka kon. So ko bana kot bana ngaj. Bana Jesus bana ngaj nga. Jesus bana ngaj di. Bana ngaj ra iwani ka chakor ka Bible. Goro ko bana wel kot bana ngaj ka bana karakter bana ka ngaj. Bana Bible bana ngaj ka bana roda no kontit ke je. Ko kono ngaj bangulel bay karakter kon baka ger. Ka ngadan ba bana di. Ba ban go shu kot che kon sanctified. Ba ban go shu kon karakter kon. Shu kon ka ger wo baka shige karakter kot. Ko shibudi wala ti karakter di je. Yespa go ma wuro jeje nene bukan. No. Wuro ko jin gat kot. Wuro kata ruko biga mo biga ger. Biga karakter kot. Ko kon gat kot. Bana shat ko kot bana shat ke Jesus. Lodo bana ladidi. First of all bana lad ka pal. Bana lad ka pal. Bana ngalat ka ngat. Ka bana ngat kunuk ruwaini ke. Kwe ruwaini ke. Ka pal go bukon tiri ke. Buko reidan. Ka bukon la miam reke ti alterate kon. Nyin huny mondial. Kango kon. Ka gor ko bai ko kon. Bat bom netet. Ko bukon ngajo. Shio kon gar huny mon ko kon gar kot. So janduwa banjil kontin. Ani bukot ko pot kon gar ruwaini tini. Ano rei ka Thursday me. Bana ngajo hone no kot. Shaban. Ka pon Jesus. Ka take care ka kon. All the time. Ano bukot ko pot kon. Baga ka pal. General God gwan yeshukur so gwadin nargita loa kia saame gwadin. Chara nyoban niamdo. Kiyo thank you kaya ruwaini tishalata gwadin. Opona ke jin nene dibi ko lingto. Gwadin tine pelro. Lo nene yo gwan nene duwab gwadin. Luang ne la buwan ka mwene ke wisdom. Ono ruwaini tila ne iti gwadin ke make sense. Aka ruwaini te kesene ke shia ruwaini tere jomba gwadin. Aka la ruwaini ti buran ke linka belaro yes. Ruwaini tere wako loida. Gwadin mwene ke yedu. Mararo. Yedu mwene mwega pel. Ye pela. Pela mwaka jimichi ya pela wa gwadin. Kuko yedu mwene ruwaini kubune kulon ke lat. Gwadin. Kubune mweke tiiti gwadin. Gwadin chi dino bune ka lat. Kubune ka ling. Ba dino bune ka lat. Luang ne go karakter ko gwadin. Bika karakter nyi rol nyal. Karakter to boka yu gwadin. Along the way. Ago yu be. Tiji di ya. Yuru gat ki yungo aro. Amen.